Ka Federation of Khasi Jantia Angaro People North Khasi Hills District. Kalamaham teng ya kino hikai wadi principal juga JNW yang bari kabadan Hariboy District. Lada ki barngya mi ki khana school ki bakran halor ka jing shisha ban panpau ki jing bagi kandu ha ketika silam pule jong ka sarkar pedang. Ha bakran syakilat pathai khubor nakliang ubari ki majau ubari information secretary ka seng. Ulakran syai ki khana school bakim dai banting banri banyathu ek jing shisha halor ka jing ek baki mat ha ketika school namar kum ki khana school kimla ashu ban set ki jing joki ban panpau syakir khot jong ka seng. Nakliang ubar ki majau ula pha ka khubor ka basai syakino hikai ketika school bakim dai ban barngya mi ki khana school kiba mi syakmat banyathu ek jing shisha balada don nakliang ka seng kan sashim da ki senjam ki bateng FKSP North Khasi Hills District apo ka jing don lang education secretary samla Gabriel Sun bat kiperlok agani ka jingwan inspection jungi gani ka school longba ka jingyo complain kmi pa jong ki khna ba kadan ka jing duna hakaliang kumbam di kumsait kling kabam kadi bakat na kasum ka site ka jongki tingina kaliang KFKSP hagani sinjam ko bigiwan sim ngani ilawap bangila saki lagi jongki kman ba kajing peliat ko school kaduna hadu kata-kata ba kapenlong ini ban slow ba kikna kisam sa ya kata kajing habawan pulih kani ke school haging sa kat ka central school ko ade ban biang ba ko umbam di kaja kasum kaja kasat le peusi bangin lawan hani ilap ban kijing tuna kiba sikat dai kiba solek ran mo hadu ba kaja kasum kumbiang ko bantai ko nila isirkai ba kajing sa ko hadu ba kang bikin sumru minut bandit ela ekran te sakawai ba ka jakasa jing kentai jakasum jakasa jing kentai kalong open air mo along hapo madan ki hab sum hakba yada iwe balik sabar kum ki kentai brio jing sangi burom hai kentai brio ngai ba pleng hakne ke school pat kilik sabar along kum balik sabar pathar hagi madan gimadia te tuna kalian kaseng hadin ke jingyo komplain kimi pa ilawan hi de jong kmat ilai bat ba ilayor ko complain na ki kena school ba kila tho gini complain sibun mo bapni ba ki yo kita ki food problem kum kini ki jur ki ba lapun ki ba lasma tinakta kaja kale kai kim don ki medicine ki dawai ki bala long expired ke ba ilalap mo ba pisiahi ki press and media pila yo ba laki jong ikman ba ngayet ba pinsapin so patay ba kajing le torti jong kani school management tingina kaliang ka FKSP ngibu ka jingkerpat sa ki higher authority ki ba dipan kani school ba sobha ba kim penbiang no sen kenang ba ki kena school ki ban pulih hang ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam jo ki mo ki jingdon kam ki ba kerpang kam ko beli ba ngai ida kemat long ba ani ka jing ima abun ya so ko kubur ba nangni school kang na kadaw ko bam di kila pois du hospital ban sa kajing sumar idon mentag bati apa ICU intip la kadai kajing pang ka ba sa na kani ke school ni kata kajing pang pertai ngai ba ngingit balong ba kajing long bam pikir jong school management ka perlong ikna school bikin yo pangru di nilai yo kan bi ikna school ki ong ba hadu ba kajing bam bagi yo long expired nangka kila jubu complain so principal sim kiai kata tingina kaliang kaseng sim ngani sinjam ba ikin tu ki board peliat school but ya district head bodi DC bodi chairman jogini school bapet bakmi ngani school udi benon kami idal di jong kmat balap ke jing sisa ba kadlo ki jing tuna ki benon kam marba ka school ka digalawe jing kun samnal da ka school hi kambiang ti sei kan poi kalawe kun samlang ngina kaliang ka kaseng ni banjo sa sisien ba ya ka district administration ba ka school management hi bakal le ik beron kam bakal penbiang no kita ki jaka sum jaka sat kun thai ban penbiang ya ki equipment ki bede hok banyo ikna school nomor ba kani ke school central ke bala mang ke bala sanction be na central bakal kadi penbiang nomor ba baro hi ki beduk ki berito pikmat be school tinggi na kaliang ka kaseng min sebu ya ka jingtho subdisi bat attach lang ya kani ka bakilasan di kena school mo kilasan di kena school ki complain ti sa attach subdisi ngipet bu bisi hadu kan no ba sakawai ngamut bodong ba nakaliang ji keseng ni mana ya kini ki nangkai ki ba persang ban berniam ne ban threaten ni kena school ki ba ai complain tingi nakaliang keseng insasim kasenjam ko ba kame te tangkat ne hi nakaliang keseng ngidan bodong ba
Ikwa ban ino tang hapo sibla ablay ba kimpen biang no ya kini jingdon kam gibla dunal pa hakane ke school.